May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinat Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan bang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sikreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule.
Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umaw Aweng Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 10:08 na. Good morning na imbag ngagsapa, gawi-gawi sa iwakat, agyo-agyod. Mapdang dyan nagsapa sa 11 kitidyo namin. At ito po mula inyong Car NG, ang inyong kasi radio, Peter Umaw Aweng Wasing, para sa Friday edition naman ng ating PIA Baguio or Usapang Legal. Ano ba to? Nalito na ako. PIA Baguio sa Usapang Legal. Yung pala yun. Pinagbaliktad ko mata. Peter Umaw Aweng Wasing at siyempre ang aking kapartner, ang ating nataraki ka na siglat, Mr. PIA, Joseph Zambrano. Good morning. Nabagngag sa partner. Thank God it's Friday, basta Friday. PIA Baguio sa Usapang Legal. Yun. Partner, first Friday tatati September. Kan 113 days before Christmas. Nagbeat niya? Nagbeat. Yeah. Oh. Kan itatamat nga daw September 3 iso iti kasla nga Victory Day in file ni Congressman Mark Go. Nga it's a special holiday ngam working because the Japanese when tatangal daw September 3 ni General Tomoyoki Yamashita. Yung boss ko. Yung boss ko noon. Yung boss mo noon, Colonel Hero. Kat nag-surrender dita Camp John Hay officially. Tatangal daw. Nag-file mo ni Congressman Mark Go ti Baguio City nga Victory Day. Okay. Ngam hanga holiday, special day. Working day. So, happy Victory Day sa ating lahat. Sa lahat ng Japanese. How many days mat nga isang to makwadajay 1945 imatigubat. Baka next year pa ide. Next year. Next year pa ide. Okay. Nagrigat gayam ti post-productions na ti. Ado paglabasan na pati dubbing kas kadanyaman nagado. In-share mo nga ro di YouTube kat kaano dito kun kunada comment da no kano ka mabuya. Next year pa ide tani September ran eh. September. Hindi pa nalpas dagjan ni kuana nagi-dubbing kas kada kuana. Okay, partner, at ang ating pag-usapan ngayon kan how many days dito'y masaludsod tayo sigurado. Ang muna dito'y how many days nga bago malpas iti manungal daw pa'y nga ikantiti apan ag-rehistro. Napagasatan tayo tatangal daw because our guest is from the Commission on Election Baguio City. We have Attorney John Paul Martin. May magnagsapa ma po? Good morning, Sir Joseph. Good morning, Sir Peter, Kap Peter. Good morning kadagiti amin nga agdangdangag agbuybuya ken Facebook apo. Live tayo iti RNG ken Z Radio. Ken live tayo matabo kadagiti Facebook accounts ti PIA ken Comelec Baguio. 27 days to go. Kap Peter ken Sir Joseph 27 days to go. Tapno i-recommend jay read out tayo para iti panagparehistro because agpatinggalaang September 13. Non-extendable dating deadline tayo, September 30 langan. Ken as for Comelec Baguio, adda tayo ita, ijay SM City Baguio 3rd level apo. Manarimaan iti panagparehistro, adun iti umay, marinadan iti rush nga deadlinean. Kat ako madaran telat ta amin dagito ita kayat tayo nga mabalin amin kat kaya na agbotos to May 9, 2022 elections. Okay. Thanks for having me, Kap ken Sir Joseph. Okay, partner, nakarehistro ka? Nakarehistro ako, partner, kat so far. Ngam DJ inaunak nga nag-18. Nakarehistro ka ni Attorney John Paul Martin. Sige. Excited yung mga yan, pag-usapan natin lahat yung mga yan. So, partner, para sa kanila mga katanungan naman, text po lamang yan, 0999-3070649. Yan po naman para sa ating mga listeners. Pwede rin, para sa ating mga viewers yan, mag-text sila dyan kung taga rito sila, malapit lang sila. At para sa mga viewers natin, i-comment lamang mo sa ating comment section at sasagutin yan ng ating nataraki nga election officer. Okay, partner?
27 Ano? days na ipagayo apo anya dagijay kwalifikado nga mabalin nga rehistro para iti ka ano nga election dito apo. May 9, 2022, national and local elections, Sir Joseph. Ti mo na nga qualifications ket di edad. Usutay ko nam. Dapat apo iti qualified nga agparehistro ket agedad 18. Inton aldaw iti election, May 9, 2022. Kayat nga sawan, no sika ket 17 tatta, ket ag 18 ka, sakbay iti Mayo 9, 2022, mabalin mo na apo iti umay agparehistro. May kadwa nga kwalifikasyon ket syempre citizenship. Dapat Pilipino ka. Okay. Kasi datoy karbangan tayong agbutos, iti agbalin nga leader tayo, nga agtugaw nga agserbi kada tayo, ket dapat ket Pilipino matlaang iti mangidutok kadakwada, mangiti mandato kadakwada. So, citizenship requirement, Filipino. Now question, mabalin ba naturalized? When natural born or naturalized Filipino, mabalin. It doesn't make any distinction. Now, age, citizenship, may katluk at residency. Residency ticket ng asawon ket agnanaed ka iji lugar nga pag-rehistram at least 6 months ijay barangay nga pagparehistram or at least 1 year dito'y Pilipinas mat. So dadya apo iti residence qualification. No ibagbaga tayo ti residency, dayjay apo iti pagtartarusam no awan ti trabahom, no awan ti klase. Nga isu apo iti pagtaltal na haam, di ba? Pagre-restam. Okay? Dayjay apo iti basic nga definition iti residency. So, ang next question na naman dyan, agtrabaho ak ti bagyo nga magaw-awid ak laon yun, mabalinak bagpariso ti bagyo? The answer is no. Kasi trabaho ka ladtoy, hangka residente ditoy. Okay? No, agsubsubli ka lata laon yun, awan ti trabaho. Halimbawa ko, makat Sabado, Domingo, kat agaw-awid ka mo lang iji laon yun, well, the residences mo nga talaga, kat iji laon yun, hanga ti bagyo. Ngam no talaga kayat mo mat iti agnaed ti bagyo, ada balay mo ditoy, ada trabahom ditoy, ada pamilyam ditoy. Well, we can establish nga ditoy kan bagyo nga residente. Now, next, they make upat ket dapat haang ka nga disqualified. Ana apo dagay disqualifications like syempre no makas na konbiktaran ka iti rebellion, sedition, dagay disloyalty to the republic, kulong ka iti imprisonment, na konbiktaran ka iti may isang offense nga addusa na nga imprisonment for more than 1 year, disqualified ka. Kadagiti kakabsat tayo nga medyo adda rangkap ti panunot na, dagiti feeble-mindedness, insanity, handa mabalin nga agbutos kasi handa qualified nagpariso because of these disqualifications. So basic lang, age at least 18, residency at least 6 months in your barangay, and Filipino citizenship. Those are the basic requirements para makapagparehistro. Okay. Anyang idagi dyan ni ko attorney, anyang idagi dyan ay awiton da nga papeles, tapno itikas takot maminsan dyan ay panag rehistro da kanya, Okay. tapno nang agkarasubli. Deta DJ pagbagada nga $1 million question. Kang kanayon da nga damdamagan ka datay deta. Ngam ibagbaga tayo nga $1 million question, hana kaya nga sawon Sir Joseph Kapita nga ada $1 million ko nga ito. Amasong batan. It's actually an idiom, no? Idiom ni bagbaga na nga data ti sangka damag. Iti kakadwa tayo, dagiti gagayim tayo kada iti Facebook account. Now, ana iti requirements, ana ti kasapulan. Fill out forms can present valid IDs. Dagi lang. Dagi lang. Umuna, dagi forms. Pakasanumi maala di forms, adu nga wagas, mabalin nyo i-download di COMELEC website, mabalin nyo nga kitaan jay Google Drive nga impos ko di Facebook, mabalin nyo nga dawatan apo i-message nyo ti COMELEC bagyo, dawatan nyo di soft copy, ikan kayo ti soft copy, mabalin nyo mat nga asikgan dagiti SK tayo, di tabarbaranggayo, ta isuda ti mang tulong kada kayo nga mang fill out di form online through iRehistro. Mabalin nyo mat old school, mabalin nyo mat ti dumawat for free, iti registration forms ijay respective barangay halls yo. Adu nga wagas apo nga pangalaan. Or no talaga nga awanan nga talaga iti mabalin, umay kayo di opisina, umay kayo di SM, taikang ka iti form. Dahil laang. Ngam napimpintas gamin, sakbay kay nga mapan di opisina, uno di SM, nga pagpareson tayo tata, addan awit yung nga form,
tamang pabayag agamin dahil pa nag-fill out tayo ti forms no umay kay pa ijay. So, our advice is, ijay pa labalbalayog, fill out kayo na po iti forms. Tapno adda kayo to jay SM nga venue tayo tata, ilagbok dalangan, picture nalpaskan. Okay? It will save time actually, no addan apo dahil jay forms yung nga awit yung sakbay kay pa umay. As to the valid IDs, tanggapon tayo apo di lisensya, NBI clearance, passport, and other government-issued IDs. Question manan, kung nada, mabalin ba ti student ID para kadagiti ubing? Uwan, ngam naawan apo ti student ID, valid ID, birth certificate. Kadagiti agpa-correct apo nga single to married, marriage certificate. Photocopies lang apo dagitoy. Now, to explain further, dagiti registration forms tayo, adda talo nga major transactions tayo. Ay upat nga major transactions tayo. Umuna, the new registration. Okay? Tikayat nga sawan apo ti new registration, dato'y dagi awampay pulos rehistro na nanipod din una nga panahon. Okay. First time voter. May kadwa, transfer of registration. Dato'y tikayat nga sawan, adan registration mo ti do mga lugar dati, kayat mo nga ilipat iti sa bali nga lugar, ta nagbalyo kan iti residensya. May katalo, dati iti bagbagada correction of entry. No adda records mon, tapos adda kamali di spelling, or single ka idi, nagbaling ka nga meridan, dagiti apo iti correction of entries nga ibagbagada. I-attach tayo lang di marriage certificate, wano birth certificate nga mangpakita, mang-justify di correction. And may kaupat, di reactivation. Nung ibagbagato iti reactivation na po, dati kan nga butante. Okay. Naikatlaeng, gaputa, haan ka nagbutos ti namindwa nga daras, awan ti biometrics mo idi, wano nakadadupay nga rason. Okay? Reactivation, kaslangay, deactivated status mo, i-reactivate tayo lang, iyaon tayo lang into na active list. So, dagito yung apo iti upat nga major transactions, adda amin iti first page iti form dagitoy. So, may sa iti form tayo, i-check mo lang dagito nga transactions. Okay, partner. Nag-MEP ko, excited dyan anak ko nga nakarehistro ta because of Attorney JP ta ag-election ta iti presidente nga na councilor niya po. Bago diya nga anya ti open iti pinagrehistro tapno ano ti magibagbaga nga awanan ti extension imbaga maapo na Attorney John Paul anya ti aldaw oras nga pinagpaparehistro tapno ma-accommodate tapno awanan ti rason kada kayo apo nga magbagayo manan ni kastoy ngam ni ado ti liway nga into diti Comelec apo. Yes, adda gamin request idi anya nga kung dagiti congressman tayo, dagiti student groups, dagiti senators nga i-extend nyo gapo ti ECQ, dagiti do mga lugar MECQ. Ngam ko na iti Comelec, haanan nga mabalin, taadupay iti sumarsarunong activities nga aramidon iti Comelec nga sumarsaruno kada ito nga voter registration. So tinuldukan, in effect, ti Comelec nga September 30 deadline. Okay. But, just to accommodate the clamors of this group, in-extend mo apo iti Comelec ti registration hours. Dati 8 to 5 Monday to Friday lang. Tatan, weekdays, Monday to Friday, 8 a.m. to 7 p.m. Gingana trabii kami. Okay. Tapos, in-open tayo iti Sabado kan holidays. Okay. In-open na Sabado kan holidays, 8 a.m. to 5 p.m. Okay. And recently, digiti MECQ areas, iti Manila, digiti Laguna, kada amin nga under MECQ, in-open dan ti registration 8 to 5. So, dayjay apo iti compromise nga into iti Comelec haandan nga i-extend dayjay registration ngam in-extend damat iti registration hours iti panagparehistro. So, awan rason. But for the City of Baguio, tapno na ornos apo iti pila tayo, adakota tayo, Sir Joseph kun Cap Peter, 300 daily. Di mabalin tayo lang ay accommodate. Tapno na ornos tayo. Di adda ti numero na rito na nga may assign? Yes, adda ikikan tayo ti numero da ida. Okay. Tapno no naka-issue kami ti 250, agbilbil lang ako no, 50 langan. Mabalin ko nga
isaran. So, kitaan tayo apo no pagsaysayaatan na dati proseso. For safety Okay. protocol. Partner, asal sudan na kini attorney. Tiben yun tayo IJSM. Tibenyo tayo, GSM. Anya banday jay? Jay third floor. Jay no amom no magbibuya kat sine no mabuyaan tayo to day jay mubim. Wan. Kapiter. Ije to Cinema 1 kuma day jay anya. Wan. Kaabay ti Cinema 1. Day apo iti mall registration site tayo. Okay. So no umay mo kitaan Kapiter ti kinaado ti pila. Day jay agparpariso GSM tata. Kas jay tumot kaado iti umay agbuya. Premier na. Premier. Ayos yun Imatiguba. Nalipatak itin di sa altsud. Okay. Mapatoy dyan ay, agsablak dyan ay idada, attorney. No, diyan ay ubing kat agtawan iti 17, tata. Kat into no panagbubutos kat agtawan to ti 18. Mabalin ba? Mabalin. Adun ti imay nga kasjay. Ah. Ag 18 sakbay iti Mayo 9, 2022. So no birthday mo kat Mayo 10, 2022, haang ka nga mabalin. So no ti birthday mo kat Mayo 9, mabalin. Mabalin tayo ang commodity na. Okay. At least alam natin, partner. Itin. Pangalaan na kay form nga pilaban na nga iyo pandan do jay. Pakiulit naman diyan. Mabalin jay internet. www.comelec.gov.ph. Okay. Mabalin nyo mat. Apo nga i-message ti Comelec Baguio, taikan kayo. Siyak mismo mangmangtad iti forms. Siyak mismo mangmangtad ti soft copy ti forms. May kadwa, mabalin di, message dak lang. May katalo, mabalin nyo nga sa pulo yung SK official yo. Na-train dad kita. Nalalaing dad kita SK tayo. Ado apo tinultulungan nan dati SK iti Bagyo through their voter registration assistance. No hanyo makita ti SK, mapang kayo di barangay hall. Adda ready nga forms ijay. No awan pay, umay kayo ni GSM ikang kayo ti forms. So kahit nasa mo nagiti barangay hall tayo at dati form ijayan. Adda in-distribute ko nga forms kadakwada mabalinda nga dumawat. Mabalinda libre Libre. Baka Tapno, nagsingir na nga ti Xerox. Ay ka sa balid ayan. Mabalin ba ti Xerox, Gabi? Mabalin. Mabalin. Generic mo di forms tayo. Mabalin siguro. Ikan ni Kapitan idati tiggagaysa, pa-Xerox yun. Kunada, mabalin matata. Kailangan ba ti litrato di form? Haan. Kailangan lang i-attach tayo di photocopy di ID da no kas pagarigan. Okay. Tada kami apo iti mang picture kadakwadan. Anda kami ti mangalat ti biometrics. Napintas apo di set up di SM. Medyo nalawag. Makapture mi di pintas di rupa da kagka isom da. Adang iti partner. Ada problema ngay. Partner. Nabayaga kon nga nakarehistro. Di siya yung voter ID, kubing. Mabalin mga Umay ka tapa, ubingan tapay. Ay, picture mo, Kapiter. Mabalin. Latest ID picture. Mabalin tapay nga paubingan. Medyo datin nga ubing nga picture mo. Una tanak nga kapitan ko nakarehistro ako na Iso nga, hindi naalak di ID ko. After 12 years naalak di ID. Data na di long hair ka pa iti. Di long hair ka pa niya ang kumutan nga karap-ropa di ID ko. Itatanga ka nito apo manon iti officially registered dito'y Baguio kano. Ada ko mati idea mo dito'y Cordillera no bilang lang apo. Impression ko data dinaudi nga PIA tayo ng Jack memoryado ng umasasidag tayo 1 million nga mark for the entire car. I am pretty sure nga numalpas to iti panagparesto ti September kat more than 1 million ton iti botante iti Cordillera Administrative Region. The car is the smallest region as to voting population. For the city of Baguio, we have more than 151,000 na registered voter. And we are trying also to reach the 10,000 applicants that agparehistro from July to September. Aging gana nga malpasi pa nagparehistro. Ngam Sir Joseph Peter, July to August pa lang nasuro nga 5,000. So I think kayang-kaya mi nga alaan the 10,000 for the month of July, August, and September considering baka ag-average tayo iti 300 daily kada ti sumarsa ko nga aldaw, sir. Okay. So nagdakkel gayang partner niya.
Ado ti kayat na ti agbutos. Kaduti kayo nagbutos. Aglalo ta presidential election. Iso nga napintas ta ti pa nagbubutos tayo ta presidential. At adun sa nagbutbutos ti presidential election kaysa diyanayhan nga presidential Yes. Actually, nga to iti turnout no presidential as compared ka iti midterm election nga ibagbaga tayo. Well. Attorney, anya ngay mo iti itadyo nga pakakitaan nga iti may isang ubing when may isang tao kat nakarehistro. Ada ba iti papel nga Haantayon nga gis issue gamin iti papel kap Peter ta maiwasan ngay DJ pa nag-exchange iti papel ta baka DJ pa iti rason nga ma-COVID dagiti personnel ken dagiti agparesto tayo. Ngem iji ngamin pag biometrics tayo naka-dual monitor tayo. Amin ngayon encode ti personnel tayo ket makikita ni botante. Ta makita na mismo nga na-save DJ record na. Makikita diyan ni botante. Makikita ni botante nga na-save the record na. And that gives the confidence nga na-i-register iso na. So hantayon kasapulan nga ikikantis tab ta ited kanyak ni botante DJ papel na. Alaan ni Comelec employee isubli-subli na. Baka mat DJ to ti rason nga mai-transmit apo di virus. Iso nga nagaramid kam ti dual monitor. Tapno no adda kada kamin di papel agpatinggan kada kamin di papel awanan iti papanan na nga sa bali. Okay, agbasa ta partner kada gito na sa lutsod dagito na umili. Nagabugin ni 80. Sila adwa. Patay pa lang natin ang uning-uni. Idol John Martin kunana dahil sa pandemya mapapaaga ba ang election campaign or extension ng oras sa online na TV and radyo? Actually, naka-fixan apo DJ schedule iti panagkampanya. Meron na tayong February as a start of the campaign period for national positions. Meron na rin tayong March as the start of the campaign period for local positions. Naka-fix datan di kalendaryo tayo gamin. Now, as to the voting hours, pagpampanunutan pa ilaang di main office tayo, no? I-extend that the voting hours from 6 a.m. to 6 p.m. Or even 6 a.m. to 10 p.m. Or ibagbagada duwa nga aldaw ng para kanyak di duwa nga aldaw is very tedious on the part of Comelec, DepEd and our police, no? So siguro no para kanya laeng kayat ko ang extended hours laeng 6 to 6 or 6 to 8 or 6 to 10 depende apo no anang pambilin iti main office tayo ta ti mapasamak to gamin syempre the social distancing. Safety. No, the social distancing hanga kasla idi nga gigiddan ti 10 at one time di classroom. Baka patinggalangan iti 5 no 4 at one time. So no kasi ti mapasamak the queuing. So no kasi mapasamak mas adu nga oras iti ma-consume during the voting process. So ikan tayo siguro 6 to 10 or 6 to 8 p.m. I think that would be enough to accommodate all registered voters. Dati-dati gamin, 6 to 3 eh. So ngayon, malamang 6 to 6 or 6 to 8 or 6 to 10, I think kayang-kaya mat siguro apo di ayan. Okay, kini 83 damagaman kini Apo Martin naman no amin tinakarehistro nga butante dito Baguio, nasagot na po. Okay. Kung na naman tayo tunay ni 95, paano po natin malalaman kung tayo po ay nakaregister na? Hindi naman po gumagana yung precinct finder. Yes. Yung precinct finder kasi national database yan. Okay. Gagana lang po yan pag pumasok na lahat ng databases, no? So gagana yung precinct finder right after ng registration. But for purposes of checking the status of your voting records, no, active kayo no saan, please contact your local Comelec offices. May mga Comelec Facebook pages, Facebook accounts, yung mga election officers. So i-message nyo lang sila, i-check nila sa database, and I think I'm very confident they will give you an immediate reply. Okay. Kung na naman ni 154, pwede ba nating tanungin kay Sir kung kailangan pa bang mag-register ang isang botante kung naman active siya for the last 2 years of voting? Kung na naman. No active kayo apo, hindi na kailangan magpa-register. No hanggang nagbutos ti na minsan? Active ka pa eh. Active ka pa eh. Kung sigurado ka na minsan lang. When? Take note. At the election ti 2018. When? At the election ti 2019.
Nung nagbotos ka di 2018 barangay and SK elections, at haan ka nga nakapagbotos si 2019, mabalimpay, active ka pa eh. Okay. Ngam no haan ka nga nagbotos si 2018, nagbotos ka di 2019, mabaling ka pa eh. Ngam no haan ka nagbotos si Dua, pa-register ka na. Okay. Kung naman tayo 2095, nakaregister ang kapatid ko as OFW. Ngayon po ay nasa Pinas siya. Kung sakaling hindi pa siya makabalik abroad before election, makaboto kaya siya ng national at local? Hindi. Kasi nakaregister siya sa abroad. Ah. Ibig sabihin, sa embassy lang siya pwedeng mag-register. Kaya pag-isipan na niya, ngayon pa lang, kung andito siya sa Pilipinas sa May 9, 2022 at magparehistro na siya ngayon. Di ba? Pero kung sa tingin niya, babalik ulit siya doon, abroad, before the elections at andun siya sa elections, better doon na lang siya bumoto. Okay. Ang difference lang kasi ng overseas voter tsaka yung local voter natin dito, sa overseas voter, they can only vote for national positions. Dito, tayo mga botante dito, we can vote national and local. Yun. Hindi natin matatanong ito, partner, kay election officer natin kung hindi itong mga kababayan natin nag-text, ano? Hindi ko alam itanong ito eh, na yung ganitong sitwasyon. Overseas. Yeah. Overseas. Right? Damag ko man nung mabalin nagparehistro ti Tagatuba dito Bagyo. Salamat po. Haan nga mabalin. Mabalin. No taga-Tuba kayo, Apo, ije kayo Comelec Tuba. No taga-Bagyo kayo, Apo, ito'y kayo Comelec Bagyo. Kasi no ay na iti pag-residentean nyo, Apo, ije Apo nga Comelec office nga agparehistro kayo. Kasat no ngay sir, no, kahit kung tumaray nga mayor ije barangay sip-sip nget, hanak ba nga mabalin nga ag-transfer? Tay jayak nga kandidato. Kailangan ang ag-transfer ka bit, sakbay ka nga makakakandidato. Halimbawa ko taga Ilocos tumakayak iti Bagyo. Kailangan ang ag-transfer ka ba iti Bagyo. Sakbayak nga tumakay. Okay. Kasi may isang qualification ti candidate ko, voter. Iti pagtartarayam nga lugar. Apa niya ti kastadi bagbaga nga term nga flying voter? Kasto gamin ti style na ti flying voter nga ibagbagada. Siya, halimbawa ko aktibak nga botante ti sabali nga lugar. Let's say, La Union. Botante adi ay. Tapos instead nga in-transfer ko, the record ko, dito Bagyo, nag-register, dito nga nyumot lang. Di ka duwan nga active nga wakon. So mabali na agbotos ti Bagyo, kun ijay. Nga automatic nga ma-erase niya may sa... Haan atahanang hanggo nga in-transfer. Okay. Inyukmat. Dagiti apo iti flying voter. Mapaspasamak dita DJ dadumang nga lugar nga agkakaabay. Halimbawa ko example lang nga mga bagang ada flying voter example register dito naka-register dito Tuba. Naglakamot agparehistro ti Bagyo. Duwa, aldaw ti election makaboto sa di Bagyo tapos tumakayang mo lang di Tuba, butos mo lang di Tuba. Dahil ti flying voter. Krimen po 'yon. Election offense po yun. Election offense. Kadatata, hantay nga ma-check no dual registrant titi may nga tao. Haan pa'y nga ma-check ita, sir. Kasi haan kami nga centralized database. Okay. Nga ma-check min to, no mai-submit min aming nga database, i-main office tayo. Kasi i-main office tayo, i-collate na aming nga database eh. Iran na iti program nga ibagbagada nga automatic fingerprint identification system, makita giant tagpapada nga records using the thumb mark. Okay. Iran da dito mark, makita tagpapada o rehan tagpapada ti nagan, makita tagpapada thumb mark ay flying voter sa amin dagito eh. Apo, bibagayaman no anya nga criminal offense tapno handa nga aramidan di panpanunutan da nga at flying voter. No adda records yo apo iti may sang lugar, kailangan nyo nga ibaga. Ijay pag-transferan yung Comelec office. Because it is an election offense to have 2 or more registrations in different places. Dahil ibagbagada. So nagparehistro ka, dapat i-transfer mo no the existing record mo. Haang ka nga agrehistro, rehistro ti dadu mga lugar. I-declare mo. Kasi in doing so, no adu ti registration mo, as voter iti sabasabali nga lugar, even barangays, that's actually an election offense. Okay, ang ating oras, alas 10:37 na. Saan napunta yung 100 pesos na binayaran namin para sa Comelec ID na hanggang ngayon ay wala pa yung ID?
pesos. Nagbayad na ka ng 100, hindi nagparehistro. Binayaran namin para sa Comelec ID. Kung ano naman, dapat ikastoy. Yun. Siguro, data replacement the ID data. Okay. Replacement the ID. I-check yun, nagpa-replacean yun, ada si mangput nga voters ID. Ngam ti problema nga min, Sir Joseph kan Peter, nag-istapan ti Comelec main office nga ag-print the ID because of the national ID. So that's the big issue there. Kat ti local field offices, nga nga iti produce namat nga ID no awamutan ti ipatulod iti main office kadakwada. Okay. So kindly check apo no adda pay na ipadala kadata nga replacement ID. Di ID apo ket libre. Di bagbagada nga 100 pesos baka replacement ti ID di ay. Okay. Oo. So amin ang mat nga in issue nga voters ID apo iti Comelec ket libre, di bagbaga siguro dati color tayo ket replacement ID, paki-check na lang po sa inyong local Comelec office no ada na i-deliver. Kap, kasad nung nga no marriage ag pa-register, kailangan bang ipakita ti marriage certificate with no license? No ka pa nagparehistro? No DJ apo ti competent proof of identity yo, one apo, or photocopy la. Okay. Kung ano naman ni 80, kumusta po yung mga petition nila ukol sa online voting sa halalan 2022? Sino? Kumusta daw yung petition nila para sa online voting? Online, kasla narigat samot, di online voting. Awan samot apo iti na-finalize nga lintag regarding that. So since awan apo iti amendment to the election automation law, we will still be using the same technology as the previous elections. Ituloy ko dito, partner. Si tuloy mo, diretso. Damagan man kiniator na ino kasando ti panagbutos dagito na the worker na magapu da Bagyo katagbutos da Pangasinan. Kasat nung iti dalan tayo, malukayan ba? Ay, dato tinjak masumbatan na. Kasi padatan, kasla ay ATF protocols datan. That's why we strongly advise nga no adda kayo mo dito Bagyo iti manong kuan, you better opt to transfer. Okay. Ag biyahe-biyahe kay tupay, di tayo amo apo iti mapasamak. No ag-improve, no agbaling nga worse pay, iti kondisyon tayo. So when worse comes to worse, matrap tayo amin ditoy, hang kayo makabiyahe. So hopefully agbaling nga napimpintas to, hopefully it will improve. Okay. But ngam no saan, datayo apo itagadjust di sitwasyon. Haanga di sitwasyon tagadjust kada tayo. Hanya ti FBT account Comelec ti pang-confirman tayo kuna ni Sir Tatay kuna na. Comelec Bagyo, apo DJ Facebook account tayo. Comelec Voter Care Center Bagyo, DJ Comelec FB page tayo. Okay. Ito naman. Aha. When warrant 2 was filed in court, can Comelec declare the winning candidate or Comelec maintain status quo? Depende. Nang ipailam ti kuwaran to, there are so many jurisdictions apo ti kuwaran to. Depende po di position nga under contest apo. Okay. So, at the jurisdiction na ngamin data, no kuwaran to proceedings. It's either courts, mabalimot ti Supreme Court, mabalimot apo ti Comelec. Siyempre, depende apo di position. Apay, vote buying no, dati politiko nga giwaras ti bagas kandilata ti kampanya, kuna namat ni I3. When? Vote buying Vote di buying di ay. No ikang kakendi, vote buying pa di yan. Ay, so? When? Ah. Kasi kung nana itilintag tayo, anything of value for and in consideration of the promotion or election of a candidate, for or against a candidate. So, Kasano itatangay apo nga adati Facebook, adati GCash. Kasano tayo nga ma-monitor itatadagitan nga ikang katiload transaction ko through electronic itatan. DJ apo iti at adalan iti Comelec. No halimbawa ko masakti kandidato, ipadalaklatan through online. GCash DJ pagmeriendam. Tapos ibotos na. Nga, Sir Joseph. Gcash. Gcash. Ikang ka 5,000. Diba? Botos na. At adalan apo iti Comelec di ay. Actually, adong tirum-rumwa nga grupo, civil society groups nga, kaya't na timulong nga mang monitor. Kadagiti online transactions, mabalindamot apo ang kasarita, dagiti administrators si Gcash, Paymaya, nga agbalindamot ang transparent kadi transactions da. Okay. And also, we also encourage the recipients to come forward. Tapno ag-witness labang kadagito eh. Ngam, syempre, the best nga ko dita, solusyon na data, is to educate the voter. Correct.
nga, siguro, data, ana, nga mamoy bubutos. Di ba? We educate the voter, tapno agnakam. Tapno tinto pa may andagiti politiko na maminsanan, useless agbayad tayo, tatakay kayat damot laang itibutos da. Di ba? Because you'll never know no sino mo timbutos mo dyan. Haanmat nga maamuan ni politiko, uno ni kandidato, no sino nga talaga imbutos mo. Bubuungan da ka lang. Nga maanda pulos nga maamuan, saktupay, haangkon to maamuan no sino imbutos yo, isundot no laki din. So dyan kung panayo apo nga secrecy of ballots. Secrecy of ballots is being upheld in all offices naman. So, dajilangan di pangarig kon. Sakto pa yung election officer nga custodian kadagiti nga records katang ko pa ammo no sinot imbotos yo. Much more aji kandidato nga haan na mo. So you just vote based on your qualifications. No anaman ti arami dun da kayo apo sige lang. Ngam pangabakan tayo di deserving. Partner, ado da. Ado ti text dito na yung babatiin din natin yung ating mga yung ating mga viewers din. Of course. Nandyan si Emiligan kami is watching with you and Councilor Pancho Isnar is watching. Councilor Idayto Tipukod. Aber, good morning. Ay, abirat mo ni Councilor Isnara. Abirat tayo ni Councilor Isnara. Diyan ay, Iday Bukod. At nga ti kasinsin ko nga, ni lulong ko nga Isnara. Ita apelyedo da Isnara. Okay. Ngam kabsat nilulong ko diya isang brano. Bayaw kumot ni kwa. Agtinonton kami to nakasano. Bayaw kumot ni Vice Gob. Vice Gob. When isungahan ko itong ikam kampanya isuda, tap na nga bayo. Pay mo ti kampanya. Ato gayam ti kwa, ato kabagyan ni kap nga politiko. Politiko wala ni kap. Yala nagan ng kakapan. Kap forever. Cookies. New ID yung application ba ako na? May ID ba? Awanan apo iti ID tayo gaputa adda nga rodan dati National Integrated ID tayo nga iti PSA. Ada jemat apo the same law establishing the national ID also prompted COMELEC to stop printing of the voters ID to give respect and to comply with the national ID law. So dayjay apo nag-stop iti voters ID gaputa adan national ID. Dagi national ID apo kat nataltalgad di ay. Onoren ti amin di ay. May salangan halang nga duwan ti kasabula. Iso na langan. So jay tayo suportaran tayo si national ID. Mabalin sa Attorney John Paul no? Because the PSA adamot di ay kwada jay. Madama ti PhilSys registration. Mapangkay jay umay kay J COMELEC ada kam di third floor J PSA apo damo di second floor. So agagayam kami apo ti PSA kon COMELEC. Okay, at ang ating oras ay alas 10:46 na umuusok yung ating text line. Partner, isingit ko man lang talaga doon niya. Baka malipatak na ito yun kat importante. September 30 2021. 30. Iti last day of registration. September 30. October 1st, isuti filing iti candidate. October 1st to October 8. Yes. Who are qualified to run? Who kasano iti pinag-file mo't dagito'y kandidato tayo apo? Ay, atan, sige. September 30, the last day ti registration, ti botante. Okay, botante. Haanak pa nga nakain-ina na, kandidato mo manan. Di Sumarono. Okay. September 30, data yung pala SM sir niya. Okay. October 1, data yung di Baguio Convention Center. October 1 will be... Kitaan tayo. Now, as to your question, Sir Joseph, na qualification ti October 1 is a Friday. Yes, October 1 is a Friday. Dire-diretso datan. Open iti COMELEC, including Saturdays, Sundays. No filing ti COC, diretso data. October 1 to 8. Okay. Amom ti fear ko, Sir Joseph. Baka umaya aming nga kandidato ti 8. Kasi pungsoy. Adati kuana. Ngam ilimit ko patingga kam la alas 5. Baka gigidang kayo. Pasensya. Adati kaslanga 8 swerte di ay. Baka dayjay mat ibagbaga damat. Ngam swerte mo ti 1. Swerte mo ti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depende lang no na relihiyon mo. Okay. So, qualifications sa mga candidate. Dapat nasa usto nga edad. Okay? Nung amin, adagamin gusto nga edad? 21 years old. Nung di local positions tayo, syempre no presidente akit na lakay. Senator na lakay. Now,
residency, at least 1 year in your place nga pagtarayam. No botante, 6 months. No kandidato, 1 year. Okay? Okay. Okay? Filipino citizen, of course. Okay. And registered voter. Okay. Not otherwise disqualified by law. So, the yellow una registered voter ti dapat nga kitaan tayo. Dapat aming nga tumaray nga kandidato. Kat botante, ije lugar nga pagtakayan. Dito yung Bagyo, pag-file lang ngay, ije ka di opisina, wino adati may nga lugar. Ijay Bagyo Convention Center tayo amin, sir. Nga ag-accommodate iti filing ti COC. Adan to layout na. The layout na actually nga ipapakalat tayo, ad advisory tayo, nga amin nga sumrek, ijay Bagyo Convention Center for the purpose of filing their COC. Dumalan iti triage. Okay? Maximum of 2 companions lang iti mabalin nga mangbayabay. No ni Peter Wasing taado ti fans na. Duwala Isa nga dangwabas. Hanga mabalin. Duwala ang ti mabalin nga mangkadwa kang kuana. Ay. So at the holding area tayo. Tapos dadya lang kandidato iti mabalin nga umasidag para dadya actual receiving di COC na. Balitan luda niya. Balitan luda nga maximum di ay. Okay. Tapos malpas data itad kunton apo iti kamang ti media. I-presentar kunton ti kamang ti media dagiti ka-file na lang iti COC for your questioning. Adan to media booth ijay exclusively for you. So nalawa apo di convention center on the right side facing the stage. Ijay ti holding area, stage, ijay kaming aggressive. On the left side, ijay apo iti media booth. That's why I'm also asking the members of the media to limit also the ijay kakadwa tayo nga siguro duwalaeng per media outfit. Okay. Iti mabalin at one time. Siyempre no kumwag di duwa, mabalin mo nga mapaman di duwan. Kasi Okay. nga maanga gigidan amin kung siyempre, since binigyan ko kayo ng media booth doon, wag nyo na silang i-disturb doon sa holding area. Urayan nyo lang tabasit iso na dyan. We need each other's cooperation. Yes. Yun. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, sige. Alam ko na hindi natin matatapos itong kuan dahil ang bilis ng oras natin. Alam ko hindi na natin matatapos ito. Palagi ko partner, baka bigyan pa natin ng part 2 ito. Para alang-alang sa mga katanungan nating mga kababayan. Pero partner, sa oras nating 10:50, ito muna, balitang national muna tayo. Yes, please. Alam mo ba partner na itong si Senator Bongo, sabi niya hindi daw siya tatakbo na presidente ngayong 2022. Sabi niya, Senator Bongo has maintained his decision not to run for the presidency in the May 2022 national and local elections despite appeals from his party mates to do so. So, ang ating buting Senador Bongo, yan po ang sabi niya. Sabi niya in an interview, while he is grateful for the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, trust and confidence in him when its National Executive Committee endorsed him as President, Rodrigo's Duterte's running mate for the 2022 elections, he said he is already content serving the Filipino people as a senator. Yun. So, eto, kasama natin si Sir Comelec, yan, hindi daw tatakbo itong si ating Senator Bongo. Okay. So, mayroon pa siyang 3 taon as a senator. I think so. Kasi, 6 pa. Ay, 3 taon. 3 taon taon. No? Kasi 2016, ay 2019 siya tumakbo. 2019. So, natuldukan na partner, sa official statement ni Senator Lawrence Bongo, hindi siya tatakbo. Hindi siya tatakbo na presidente. Klaro yan. Pero eto naman meanwhile, kung na Duterte may decide to run for vice president even if he does not have a running mate, according kay Senator Bongo. Yan. So, yan sa ngayon sa pagkakalam ko po, wala po pwede pong tumakbong bilang isang vice presidente or pwede po siyang tumakbo bilang isang vice presidente na walang ulo. Ibig sabihin, magiging free for all ang kanyang ulo. So, decision po iyan ng ating mahal na Pangulong Duterte. As of today, natatakbo po siya bilang vice presidente, sabi ni Senator Go. Yan. Okay? So, yan. Mga kababayan. With caution. Ano yan? Diba, sabi ko kanina, 27 days to go before the deadline of registration. Sabi ko naman kay Senator Bongo, 28 days to go before filing. Okay.
Madami-daming oras pa yan. Marami pang oras. Pwede pang may magbago dito, ano? Pwede pang may magbago. Alam mo naman, medyo pag nalalapit ng filing ng COC, nagpapakiramdaman naman ang lahat. Pakiramdaman yan. Just like in the city of Baguio, may magparamdam na ba? Wala pa. Kasi nagpapakiramdaman silang lahat. Wala pa akong natatanggap sa GCash. Ako din. Ang GCash ko nga pala ay... Grabe siguro. Ano magiging electronic na yata talaga. But Comelec is watching on these transactions, of course. So, okay. Yan po yung ating balitang national naman. Ito, marami pang katanungan dito. May tanong dito, meron bang registration form na nandun sa SM? Meron po. Okay. Meron naman po. Yan. Nalilito na ako sa mga cellphone ko na mga... Bago mo binabasta yan, DJ ngay, kanada ka, kumarigay ni Peter Wasing ng government officials, are they considered automatic resign once they filed for candidacy? Candidacy, yes. According to the law, yung 9006 natin implementing the Fair Elections Act, at pati na rin yung landmark case na Quinto versus Tolentino, Quinto versus Comelec. Pag ang appointed government official ay nag-file ng kanyang certificate of candidacy, deemed resign agad dyan. Okay. Pero yung elected public official, tulad ng ating mga councilors, mayors, and up until president, pag nag-file sila ng COC, hindi sila resign. There's a big distinction kasi yung appointed tsaka elected. Okay? Yung appointed kasi, meron silang, alam mo na, meron silang tinatawag na security of tenure. Kaya kailangan tuldukan yan pag nag-file sila ng Pag nag-file COC. ako kasi government employee ako, Stop ang inyong appointment. Stop ang inyong tenure. automatic. 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 Automatic na. Etong tungkol dito kay Senator Bongo, kung tumakbo siya, kung sakaling tuloy-tuloy pa rin siyang senator. Win or lose. Win or lose. Yes. Okay. Kapag ka natalong, kung halimbawa, nagbagong isip at tatakbong presidente, kapag ka natalo, senador pa rin. Senator pa rin yan. Yes. Kasi Elected. tapos pa, hindi pa niya natapos ang kanyang term eh. Senator pa rin siya. Ngayon, kung nanalo siya, paano kung nanalo siya? pipili siya. Kung itutuloy niya pa pagka-senador o mag-a-assume siya bilang yung bagong posisyon niya. Palagay ko naman kung ako yun. Diba? Sa presidente ako. Paspasan tan nagay questions for sure na ibagamot nga i-gastamanon ni Apo JP. Okay. Substitution candidate. What is that? Yeah, substitution of candidates is yung pag nag-file ka ng COC ng October 1 to 8, no? Pwede ang substitution ng candidate until November 15 Of this year. Syempre. of this year. Yeah. So ibig sabihin, November 15. magiging pinal lang ang listahan ng ating kandidato by November 15. Okay. So, another connotation of that is, hindi lahat ng nag-file ng October 1 to 8, yun ang tutuloy. May mga negotiations yan in between na, nag-file si A, medyo matinignan natin yung tinap the waters, medyo mahina, palitan natin ng mas malakas. Ganon. May mga ganon. May mga substitution techniques sila. Pero kinakailangan ba na ito magkapartido? Kailangan meron siyang political party to avail of the substitution privilege. Pag independent ka, you are not eligible for substitution. Kung independent ka. Kung independent ka. Okay. Pag sinabi nating independent, walang partido. Walang partido. Yeah. So, ang pwede lang dito, pwede lang mag-apply ito sa mga May partido. may partido. Yes. So, halimbawa, Liberal Party. Liberal Party o PDP Laban. Yeah. Dua kami kuma. When? Liberal Party kami. Nag-file isuna. When? Agore ka, sukatan tayo sa ni Peter lang ta napigpigsa. When? Babalin. When? Until November 15. 15. When? Ah. Siyempre, ag-file bit isuna aja 1 to 8. Ag-file isuna. When? Okay. Tapos no kitaan teman no ada pangaba na ni Sir Joseph. Biglang bimabat survey na kas pagarigan. Ngi matot survey. When? Siyempre, isukat tayo ni Peter. Sukat tayo. Ay, kasi Substitution tawag dijay. ayun. When? Hanggang November 15. Ayun. Hanggang Okay, November klaro. 15. Andat So, idea ibagbaga tayo laeng
Dahil nga rod, October 1 to 8 di filing, ngam agbalin to lang nga penal data, amin nga listaan, iti kandidatos tayo by November 15. To accommodate the possible substitution. Okay, paspasan bago tayo partner. Sige. Timaray ni Peter November 15 ta sinubstitute anak. Well. Anya ti aldaw nga hanga mabalinan nga broadcast. Iti TV. Siyempre campaigning. Start the campaign period by February. Ito lang nga madimabalin ang broadcast kasi hindi na siya pwede dahil kandidato na siya. Take note, ang definition ng kandidato is yung nag-file ng COC at the start of the campaign period. So kung nag-file ka ng COC ng October 1 to 8 or nag-substitute ka on before November 15, tsaka ka lang magiging kandidato on the start of the campaign period by March 27. Okay. So, partners, also dagman, attorney, amutay mo't nga adu dagiti agparpariknan nga kasla da agkong kumpanyan nga agkamkampanyada nila. Ibagbagadan ti intention da. Anya da ito, hanba nga bawal? Awan paimat apo iti authority ti COMELEC over these activities kasi may isa handa pa nga nag-file ti COC. Kung may kadwa, awan pa iti campaign period. Take note, dahi ibagbagak itay nga tsaka lang agbaling ka nga official candidate at the start of the campaign period. Ije to pa lang apo nga sumrag ti otoridad ti COMELEC to control all your activities as candidates. Into no mangrugay ti kampanya. But before that, sorry, but kuna itilintag, awan pa iti authority ti COMELEC kadagito yung activities yun. So, But we let the voters decide, of course. So, mabalin ti agitat ti bagas tatakan na dilata? Hangkulat ta ibagbagan na mabalin. Mas. Hangkulat ta ibagbagan nga mabalin. Ngam, haan nga bawal day. Okay, sa... Dajay gaya ma, hangko ibagbagan nga mabalin, ngam haan nga bawal day jay. Haan nga bawal day jay. Ngam haan nga mabalin. Sus, nagado nga text dito eh. Pasensya bigyan na lang namin ito ng part 2 o masabaan pa natin. Tingnan natin kung paano natin may schedule ito. Kasi sa dami ng katanungan eh. Hindi natin exciting discussion backup ta. Wen. Siguro ti kinapuduton ti eleksyon ng masidag. Kaya importante dito na DJ umuno na pa eh. Kada gito na dumdungwag ka nagbubuya, agrestro tayo kuma. Agrestro kayo ako. Inayon ko lang man na ito na eh. Para bago na tayo pansamantala magpaalam. Kuna ni 41. Sir, dito balay mi, kagadwa na bagyo, kagadwa na itugon. Je balay da. Ay sos. Okay, dahil binasak dato eh. Tata, innam kami nga agbutbutos. Mabalinak bang agbutos ti itugon? Kandag jobing ko dito bagyo. Ang question ko, pangalalaan nyo titulong ti gobyerno? Itugon or bagyo? Nung bilang itugon nga eh. Ije kayo pakiso. Pangalalaan nyo ti serbisyo ti gobyerno? Ayuda. Serbisyo ti gobyerno. Sino ti umasasidag kada kayo? Bagyo or itugon? No bagyo, parehistro kayo bagyo. No itugon, agparehistro kayo, apo iti itugon. So handa nga gudwain na di butos da? Maipampaminsandan di itugon, no ije da itugon? Mama, minsan di itugon kayo, no itugon iti apo agserserbisyo kada kayo nga gobyerno. No bagyo, bagyo kayo apo. Tatalang nga dati na mga kakasday partner. Nga diyan ay balay na, di kagadwa, itugon, di kagadwa bagyo. Posible data. Posible data ka Peter. Ije may isang adakil nga syudad di Manila. Dito pa agasawa kag sa bali nga distrito da nga congressman. Tagayam di Balayda, boundary ti dua nga distrito. Di Balayda. Yun, di gudwa di Bedda. Ito ti District 1, dito ti District 2. Iso nga ni Mrs. District 1, ni Mr. District. Congressman District 1. Congressman. Nangabak na ba? Nangabak na nga doon. Amom di ay, nasinaw? Amok. Adakas day. Nga talaga di Balayda, boundary. That's actually a fact mo tagpaypay so. Sige. Kablawan tayo mo man nagbibuya maniputi diyan ay Florence Italy, Ma'am Brenda Pasio Soriano. And Kenji Basngi is watching. Maraming salamat po. Ang ating oras alas 11:02 na, partner. Bago yung ating
programa. Makakasama naman natin si Councilor Ma'am Lulu Tabanda. Baka meron ka bang gustong itanong kay attorney? Ano partner, Tony, tapno umayon dyan may isang programa tayo. Kahit ko lang nagpasalamat ka nagiti nagbuyad, nagdangag. Beat the Dead awanan, apo, pangasayo, may kayo nag-register, hang manan nga di jay last minute sa kayo to umay. Nawaya ti registration numan Bagyo, no anyaman dito'y Bliss area, o anyaman. Dito'y basta di Pilipinas ta world, nationwide mat dito nga programa tayo through RNG to Cap Peter Wasing to Z Radio. So, pasalamat ak dito'y guest tayo ni Attorney John Paul Martin iti Comelec, kan ni Cap Peter Wasing, kan iti RNG, ni Kuya Dobby Di Guzman, dito ni Joseph Zambrano ti Philippine Information Agency until next Friday. Okay, partner. Bago tayo tuloy magbalam, Attorney Martin. Yes, Baka meron kang paalala. Panawagan tayo. Registration apo iti botante agpatinggala iti September 30. Open apo iti opisina Mondays to Fridays 8 a.m. to 7 p.m. Saturdays and holidays 8 a.m. to 5 p.m. Umay kayo humabol apo, willing naman po ang COMELEC na mag-accommodate sa lahat, pero dito po sa syudad ng Baguio, ililimit lang po natin. May maximum quota po tayo na 300 at habulin niyo po. Willing po kaming iproseso lahat ng applications nyo. Thank you very much, Sir Joseph, Cap Peter, na imbag nagsapakada kay amin. Yan, maraming salamat. At yan po ang ating election officer naman, Attorney John Paul Martin. Partner, baka pwedeng huwag ka munang umalis at samahan mo ako. Etong natanggap natin ng mga text dito, 70. 70? Ewan ko kung may nasagot tayong 20 rito. So, gusto kong humingi ng, kami po yung humihingi naman ng dispensar, lahat po nung mga text po ninyo, inyong mga katanungan, mahahalaga po yung inyong mga katanungan. Kanya lang po, talagang wala na po tayong oras, partner. Kaya, i-schedule ulit natin si attorney. Tingnan natin kung anong araw o Friday pa rin. Okay. Always available naman po tayo para po sa PIA at para kay Cap Peter. Yun. Okay. So, sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, yan lamang po kayo At mamaya po ng konti, magbabalik po kami. Makakasama naman natin ang ating buting konsihala ng ating syudad ng Baguio, Councilor Ma'am Lulu Tabanda, pagkaran lamang ng ilang paalala. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo?
Yayain ang barkada at tara na sa Kanyaw Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyaw Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyaw Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyaw Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyaw Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Aweng Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May kayong padasen, itinaimas, ken Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi nasakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano
Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, kakailan. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Paudiarco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Aweng Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Paudiarco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Paudiarco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng... Ang ating oras alas 11 ay 16 na at Usapang Legal. Kasama naman ang ating konsehala, ang ating nagagat na siglat nga konsehala ti Ciudad de Baguio, Councilor Bethel Lourdes Luluta Banda. Ma'am, good morning. Good morning, Kap Peter. Good morning, kanyayo amin. Yun. Pleasant Friday. Nakikita mo ako, ma'am? Hindi. Nakikita ko ang picture ko. Okay, ma'am. Kumusta kayo maten? Okay, Mot. Yung padasak man mo, digital, virtual. Padasak Yun, man mo. Ito. So, kasama natin ang si Councilor Luluta Banda, virtual po. Ang ating programa, kasama ang ating konsehala. At ma'am, ano po yung nakaready na topic natin ngayon? First, Kap Peter, di panggap, di market amnesty. Okay. Kasi, adodagi ang OMAW City Hall, agdamdamag, nuan niya nga talaga iti aramidan da panggap di amnesty. Okay. Because we're happy to report to you nga pinirmaan na ni Mayor
as an ordinance di panggap iti market amnesty. Mhm. So nga applicable di jayon. Ma-apply ijay palengken. Okay. Iso nga kadagit taga palengke, mabalinda nga mapan ag-apply ijay market office ijay di market. Di market Oh. office ijay tapno gavail da iti amnesty. Oh. Kasla jay ngem adu dagi jay maigririri. Apay ngay nga ada kano dagay tattao ti market nga ada kano kayat nga onoren di amnesty. Oo. Data ti maysa nga problema mi. Apay nga handang Isu nga onoren apay nga handang onoren, ma'am. kasi hang kano nga isu ti kayat da. Ah. Ngam, I think they cannot do anything more because it has been signed by the mayor. Napirmaan ni mayor, it's now an ordinance eh. Jun, ordinance please. It's now an ordinance. So whether they agree or they do not agree, then they have to comply with the ordinance. Sa ordinance nga ron. So kasano Anyway. daytoy, ma'am? Anya nga iti pamayandang nga rudan dagito nay problema nga kastoy, ma'am. Kasi number one, malagip mo kap di diniskas tayo iti. Adi number one, dagi jay ngay na inagan pa lang iti kontrata iti nagnagan ti tatang nanang nga natayon. Oo. Ano ya? One. Kat economy jay, mabalin mo't nga ialis tatan dagi jay heirs. Ngam dagi taga market ka no, dagi taga treasurer's office, ibagbagada ka no, nga hanga mabalin, ta hanga mabalin nga maitawid, inherit, iti pwesto. Which is true mat. Nga, di pag-occupy iti pwesto di palengke, hanga mabalin nga ipatawid. Tahanda nga rod nga bagi data, bagi ti city. Pero there's such a thing legally as leasehold rights. Di leasehold right is uti mabalin nga ipatawid kuma. Di jay. Iso nga kunak mat kaslay di kunak idi. Dagi dato mga kontrata of the city with the gate taga palengke, tinakakabil pa lang ijay ko diyan agan diyan natayan. Katamot nga mabali nga makikontrata ti city itinatay nga taon. Dagi dato man nakakabil nga heirs of tinatay. Tata upon the request of mayor, kaya't mga linisan amin daytoy. Ngano sino ti talagang aglaklako jay pwesto, isu ti panginaganan di jay pwesto. Isu ti pangitidan iti kontrata. This is what we are trying to do. So, ada the game imay nga nagreklamon, pinagsasawan da kano pa isuda, apay kano nga kayat da nga ialis, kat data kano ordinansa mi, kat hang kano nga mabalin, ta na politika lang kano daytoy. Well, the fact is, this ordinance number 86 series of 2021 has already been signed by Mayor Magalong. Since it has been signed, it is already effective whether or not kayat dagay taga palengke. Whether or not kayat dagay opisyalis ti palengke, it has already been signed by the mayor. So effective dato yun. Hanga mabaling nga ibagada nga, ay hanga mabaling, kastoy. Because I was told, and in fact they have shown me, nga adati awat da nga sursurat agapu di treasurer's office. Okay. Telling them nga, in the meantime, mabalinda nga occupy yung data, nga i-bidding kano data. I-public bidding. First, nakakabil di ordinansa that stores which were previously declared as vacant shall be included and they may apply for under this amnesty ordinance. So, oray no na-declare nga vacant di jayan. Kasi idi. No, adati pwesto tinagad ti may nga tao. Santo na tayon, ti mabalin lang nga, mabalin nga agsublat lang ijay, kat di jay lang asawa kan anak. In our proposal, we are saying that it is not limited to the wife and to the children. It can be transferred to anybody as long as, number one, agree aming nga compulsory heirs to whom the stall will be transferred. Okay. Number two, di pangitransferan da iso na kumati actually aglaklako ijay nga pwesto. Ijay, iti istorya na data number one. Okay. So DJ ti number one, Ma'am Lulu, masapol nga
Isuna ti aglaklako di pwesto. Yes. Santo, agtutungtong dagay compulsory heirs no sino ti panginagyananda data nga pwesto nga dapat isuna ti aglaklako ijay. Ang kano kayat nga honore ni City Treasurer's Office ta hang kano mabiling nga matawid iti pwesto. Like I explained kanina, hamak nga pwesto iti tawtawidan ditoy. It is the leasehold right. And agpaiso nga this stall cannot be inherited, but it is provided for in the ordinance. Isungarod nga amnesty. Takayat na nga ibagat ti amnesty kat, if there are provisions such as this, for 3 months, hanga masurot na kita nga provision, tapno ikan ti tsansa ti tagapalengke nga aglinis iti kontrata ijay. Okay. Amnesty nga. Yan. Okay, Ma'am Lulu, dahito na yung nag-arise nga problema dito na yung Treasurer's Office. Nakasarita yun, Ma'am? Ti opisina ti Treasurer nung dapat kasurutan ta dahito na yung ordinansa? Hangko pa yung nakasarita, tadi kalman laang santo tatay agsapa nga umayda nga agibagbaga no anya tinangyari. In fact, adada pa itimawag nga pinagsasawan sa anya, heated ti discussion da ni treasurer. Ay pilit ni treasurer nga hana kanu kayat di naramid mi nga ordinansa, politikaan mi lang kanu, basta no anya ti kayat da iso kanu ti mapasama. So siguro we will need to invite the treasurer and the other personnel of the market office so that we will find a happy solution to all of this. Taipilit ka ni treasurer nga tuloy ti bidding, tuloy ti auction. Okay. So nga gararami kami resolution, I hope my colleagues will support this, nga ipa-hold in abeyance mi pa'y aming nga auction. Tapno, ma-implementar pa'y dato'y market amnesty. No, after 3 months, adupay lang ti nga nakakomply, that's the time nga auction tayo iti pwesto. Okay. So, dahil doon ay kano nga nangurgi, Ma'am Lulu? Actually, this was signed by the mayor. Itak na niya daw This was signed by the mayor on August 27, 2021. So, it's supposed to be effective 15 days upon signature of the mayor. So then. Okay. So, ginggana, talo nga bulan lang dahito na Ma'am Lulu? Yes. Talo nga bulan nga apply ti tatao ti amnesty. Okay. Pero the processing the application by the BCMA and the market office may take longer than 3 months. Basta the application period, 3 months. Okay. Ma'am Lulu, pakiulit naman, dagyan na ikuan, niya tinagyan na resolution. So, diyan ay number 1, nadakamat yung matatayan, nga masapol, nga diyan ay maka-apply ti amnesty, kat di dyan ay mismo nga aglaklako. Inya diyan dado mga aday dyan ay, ma'am? Number 1, kasi kung natatay ka, Peter, is di jay tawid. Di inheritance. Okay. Number 2, di jay gimatgatang iti leasehold rights. Kasi amo tayo mo ti palengke, it is of common knowledge that the duma nga adadagay nakakontrata, they have contracts of lease with the city for a market stall. What they did was, they sold it. We know they transferred this. In this particular case, dijay nakatransfer na, di gimatang is supposed to execute an affidavit. Santo i-attach na ijay, dijay proof nga talaga nga ginatang na when I transfer kanya na. And dapat the transferee should be the one actually selling in that pwesto. If that is the case, then a new contract of lease will be issued to the one nga gimatang nga actual nga aglaklako. Dijay ti number 2. Number 2. Number 3, ma'am? Number 3, ito iti medyo madugo. Dagijay agab-abang iti pwesto. Okay. In other words, dijay registered leasehold contract holder iti pwesto, ipapaabang na ti pwesto. Kat bawal ti agpaabang. Na dapat, sika mismo ti aglaklako ijay. Ijay ti number 3. Tinakakabil di ordinansa, agtungtong di agab-abang, kan
di agpapaabang. If they can settle it, then whoever will be decided upon nga mabaling nga maita di kontrata, iso ti may kanti kontrata. But if they cannot settle it, for example, di agab-abang, hanakayat nga sardengan, di abang. Kayat na nga ituloy. Oh. In that case, the contract of lease will be cancelled. In other words, awanan ti kontrata di agpapaabang. Pati di agab-abang, hanga automatic nga mapan kanya na, jay pwesto. So mapanday ito dyan ni nagpaabang. Haan, no agtulag da, no kayat di agab-abang nga isubli, isardon di contract of lease, then mapan iji original nga leaseholder. Okay. Ngam no madimot di agab-abang nga isubli, iji original leaseholder, then the contract of the old leaseholder will be cancelled. So, ma-declare nga bakante jay stall. But hanga automatic nga jay agab-abang ket maala na jay pwesto. It will still go through an investigation by the BCMA and the market office. So kahit nasawan ma'am, iklaro ta, no di dyan ay agab-abang, kung papaabang kat handa nga nagkasundo, mabakante di dyan ay nga Yes, pwesto. declared vacant jay pwesto. Itad ti sa bali. I-declared vacant, dagi jay ito ti mabali nga ipa-auction. Jack to nga sumunag. Okay. Ma'am, number 5. Medyo madugo nga proseso da ito eh. Ado ti agriririn, hampay lang effective sa datoy taon pa ti effectivity na ado ti agriririn, problema dan. Okay, ma'am. So number 4 di dyan, nya dapat ba number 5? Number 3 lang di jay. Awanan ti number 4 and number 5. Oh. So number 4, ma'am, ada ba? Awanan ti number 4, number 3 laeng. So di talo lang nga di jay. Talo lang kat medyo controversialan. But I think we really need to have a dialogue with the city treasurer and with the city market authorities. Tatno may sa ati direction mi. Kasi kaslajay ko na pirmado mat ni mayoran. Iso nga mabaling hanga mabaling ma-implementar da ito because the mayor has already signed it as an ordinance. Yun. Okay, at ada dagito sa lutsod dito ni Ma'am Lulu, mabalinta siguro mutan nga basahan. Panggap ti palengke kap. Panggap ti palengke hanga bineko. Okay, panggap ti palengke nga road. Go! Kunana ni 38. Good morning. Mabalin ba ti partnership ti business? Mabalin ba nga agkaroon ti partnership? Partnership dagito ipagtungtungan tayo dagito na pwesto. Actually, in the market code, kunana nga the partnership mabalin. Ngam, the requirement is talaga nga partners anto isuda mismo taglaklako ijay. Hanga mabaling hanga isuda taglaklako. Pero under the aglaklako, adamot ti clarification the article 160. Di kunana, when you say must be personally managing the stall, it does not mean nga every day sikat adajay nga personally nga aglaklako. It is possible that you will hire or employ sales girl or helpers. Mabalin. Ngam, dagita helpers mo, empleyadom. Nga mabaling nga business partner. Nga iso na ti kapitalista. The helper must be your employee. And later on siguro, we will ask you to present proof that the helper is your employee. Okay. Empleyado, kasla katulong mo ngay, kasjay. So siguro no kasjay ti istorya na, biro kan mi no naka-register ijay PhilHealth. No sikag baybayad PhilHealth na. Biro kan mi siguro no naka-rehistro ti SSS. Tapno to make sure nga talaga nga empleyado. Yun.
Okay, nagabumaday ito yung kini 07. Ako na Ma'am Lulu, what is the effect of the law of possession in the market ordinance? Just like a person who occupies a lot without a title, many Supreme Court decisions affirm the law of possession. Anya ka Ma'am ti epekto na di anay lintag may panggap ti possession ijanay ordinance ato iti palengke. Well, possession can be of two kinds. One is legal possession. You have the legal right to occupy the stall. And the legal right to occupy the stall is present if you have an existing contract of lease with the city. Okay. In other words, sika nakakontrata, sika nakapwesto, legal nga possession. But there's also such thing as illegal possession. Illegal possession. For example, sika ti aglaklako, tagab-abang ka, di nakakontrata with the city. Okay. From the point of view of the city, your possession is illegal because under existing ordinance, bawal ti agpaabang. So you have to distinguish between legal possession and illegal na possession. Under this proposed amnesty ordinance, kaya't mi nga ikaten dagita illegal nga possession. Okay. That's what we want to do. Nagabumaday ito kini Nalaing din 43. nag-question na, abogadong sa mo DJ Cap Peter. Dapat yung Supreme Court decisions na. Baka abogado di jay may. Abogado niya, dan sa pwesto na. Well, nagabumaday ito kini 43. Good morning Kap and Madam. Damag kuman kasat mo kayam jay amamok kat inpaupa na ti 80,000 jay pwesto na ti 1 year. Tapos simrek matlang nga tendera ti prutas ken gulay di ta hilltop market. Apay mabalin ti kasjay, attorney? Technically, legally, hanga mabalin. Okay. Like I said, under our existing ordinance, bawal ti agpaabang. Bawal ti agpaabang. So that under this amnesty, jay legal nga nakanagan din nga pwesto nga ta kontrata na with the city has to talk with the agab-abang. They will settle. No kayat na nga isubli di pwesto di nakanagan ti pwesto. If that happens, the registered leaseholder must be the one actually selling in that particular pwesto. This is because we have many instances. Kita data. 80,000, mano? 80,000 ti abang? 80,000. Awan ti pwesto iti palengke nga singsingaran ti city iti rental rate of 80,000. Nababa iti singir ti city. Iso nga 80,000 data, ay, nako, dakol ti ganansya di agpapaabang. apay mano ti kwa, mano mamlulu iti baybayadan ti syudad nga renta? Wenno It depends on the area. Okay. But so far, at dadagi agab-abang, example di Block 4, Block 3 kasjay, they're only paying about 2,000 a month. So awan ti makadanon ti 80,000. Alright, the highest I would think is about 20,000 lang di deductible. Asala di ay grocery kasjay. Ngam awan ti agab-abang, awan ti singsingaran ti city nga 80,000 a month. Okay. Ma'am Lolo, dagito yung gimatang iti rights di tanay palengke. Kasano ti mangyari dito eh? That is nga road number 2. Igimatang ti rights. The gimatang will now execute an affidavit na ginatang na and will present proof na ginatang na. Deed of sale, transfer of rights, dagi resibo nga binayadan na. Those are among the documents that will be shown, that will be submitted so that we will be able to transfer the leasehold rights to dijay gimatang. Provided that di gimatang iti personally nga conduct iti negosyo ijay nga pwesto. Ngam na ipapaabang na, ay sabali nga istorya. Okay. Nagapamunta ito kini 83, kung nakaphan nga tang baka dagijay matibagbagada nga dadu mga politician, nga dati pwesto na dita palengke, ti kumun kontra dita market amnesty. Awan mo ti amok nga kakadwami nga kimon kontra. As a matter of fact, it was unanimously approved and it was authored by all the councilors. And I would like to clarify,
awan mo't hamot nga bawal nga agpwesto iti maysa nga opisyal wenno empleyado iti gobyerno ita market. Provided that compliant the requirements, personally present, or adati helper na nga aglaklako. Basta legally acquired, mabalin mo't awan mo't ti prohibition. Okay, nagapumaday tunay kini 3-8 kuna na mabalin ba nga 10 wenno 5 iti pwestom di tanay palengke. Ay, hanga mabalin. The market code specifically states one pwesto, one person. And in fact, it does not only cover DJ City Market, including satellite markets. No, the pwestong dita palengke, dito'y Bagyo, CBD, you cannot have a pwesto in a satellite market. Ma'am Lolo, alam naman natin na may mga pwesto diyan Dami. na pag-aari ng mga iba na 3, 5. Anya iti aramidan da? Ilako da? Well, look at it this way. There are instances nga may nga pamilya sa gagaysada nga pwesto iti anak da. Okay. Legally, that is allowed. Basta it is legally acquired as long as the anak da will be the ones personally conducting business in the stall. Ngam no may nga tao kat agusar iti dami. For example, inusan na di anak na o di anak na kat estudyante. Kasanumot ngayon nga aglako di estudyante. Kat awa mo kapital na ta estudyante nga rod. Then those are the things na dapat kitaan di market office. Kasi we know for a fact na there are some persons who are using dummies. Di katulong daw, inaganda di pwesto kanya na. Ngam, di pwesto nga talaga, bagi matlaang ni boss. So 5 ti pwesto ni boss, may sa nakanagan kanya na, 4 tinakanagan iti katulong na. The city market office is supposed to investigate those. Kanya iti pamayan ng arudan, ma'am, no, kasi iti sitwasyon. Ibatan na, pinagipulong. Dati agipulong, ipulong da the market office. The market office will investigate. If after due investigation it is found out, nga correct di jay, nga dami mo't lang gayam dagita. Kasi, example, if the store was acquired through auction na niya, bidding. At anumot nga nakibid, DJ may nga katulong, katulong nga ron. Imbestigaran da. Okay. So ang ating oras, alas 11:40 na, nagabuda ito yung 80. Halimbawa, ako gusto kong umupa sa Baguio Market, PWD ako, may diskwento ba? Wala akong diskwento. Because it is an opportunity to conduct business. Whether you are PWD or senior citizen, awanti 20% na apo, ti abang dita. Okay. Ma'am Lolo, dahil tunay nadakama tayo tatay nga baybayadan iti adati pwesto na dakamat yung tatay nga 2,000? Yes, there are pwestos 2,000, the small ones. 2,000, 3,000. So tatangay, dahil yung amnesty, numalpas dahil yung gano'ng malpas dahil amnesty, manuntungay iti bayadan da. Parehas din. Parehas din. Kastoy, nakakabil di ordinansa. So, syempre, nakabasol mo't di nagpaabang. Okay. Nakabasol mo't di nagabang. Amo na nga bawal, nagabang. Di ko na dito yung ordinansa, rental rates, section 7. Should the stall be awarded to the actual occupant in accordance with sections 2.1 and 2.3 thereof, the rental rate shall be as follows. No, lease stall, agpapaabang, sikati agababang, na ito di pwesto king katatan. The amount being paid to the leaseholder shall instead be paid to the city government as his/her monthly rent for the first year. In other words, abang mo ngayong bagam, 80,000. The first year na, may kanda ka ti kontrata, bayadam di 80,000, iti city. Okay. Abang mo for first year. No second year, 50% ti bayadam.
40,000. Mhm. No third year, the regular rate. No ti paabang ti city lang ko 20,000, di 20,000 ti bayadam on the third year. So ti umuno na, di anay first year, no 80,000 ti baybayadam, 80,000. And then One, the second year, kagadua, 50%. 50%. And then the third year, The regular rate na bayadan ti city. ma'am, Bayadam iti city. apay nga kasi, ma'am. Kasi, nakabasol di ang nagpaabang. Nakabasol mo di ay agab-abang. So Mhm. both of them are violators of the ordinance. Nga bawal. Yun. Kasi dagi agab-abang, amod-amot nga bawal ti agabang. Apay nga agab-abang dangay. Santo, kinolda di rate nga 80,000 when they know that that is not the rate of the city. Hmm. So we would like also to put some liability on the part of the agab-abang ta adamot liability na. Amo na nga bawal, pinasukan na. Okay, kung na naman dahito ni 9-1, kasali ba dahito ang amnesty jay Maharlika? Marvey. Yeah. Hampay, tahampay nga bagi ti city ti Maharlika. Hampay nga naka-take over ti city ijay Maharlika. Ikasama na datoy, pati city-owned satellite markets and the slaughterhouse compound. Hmm. Ma'am, di jay old building ijay magsaysay. Kasali ba dajay? Kasali. Okay. Kung na naman ni 27, good morning Kap. Halos 80% samot ti naka-sublist dita market. Karo dita block 3 and 4. Ken hanger. Ket adumat papaabang iti pwesto kunana ni 27. So nga rod nga maayos kuman no maimplementar daytoy. At saka ado ati income ti city no ado ti agpapaabang takasading baga tayo tatay first year no anya ti baybayadan da jay agababang iso ti bayad da ti city no 80,000 di 80,000 taktol ti ganansya ti city. Okay. Ni matriwan ko na Kap, dahil sa market amnesty na yan, mabibisto na kung sino yung maraming pwesto dyan sa market. Kasi bawal yan. Oo nga. Dapat maging patas na tag-iisa. Oo nga, this is one of the purposes nga iso nga kunan ni Mayor kuon tayo daytoy tatno malinisan ijay palengke. You know why masapol nga malinisan Kap? Just in case matuloy yung market development ETSM dagitoy nakalista nga registered leaseholders isuda ti maikan iti pwesto ijay barunto nga palengke no matuloy dijay. Datoy nga listahan nga nalilisan ti usaren. Mama niya ti mapasamak ng malpas dahito amnesty kat hampay nga naayos di pwesto. Ay, makanselar dagi violators. For example, agpapaabang. Kat handa nga naginayos. Makansel di kontrata. Ipapabiding tata iti BCMA. Ipabiding da? Yes. Okay. Merong isang katanungan dito, awan mo ti kinalaman na ti palengke. Baka dapat kayo mo inayon may pagkakito na palengke mo bago nga basaag. Weno basaakon? Awanan ti question ti palengke? Awanan ti question ti palengke, Ma'am Lulu, baka dakit mo inayon. The may bagaklang is for those who would like to avail of the amnesty, go to the market office, market superintendent's office, ijay palengke. If you have any questions, then you can refer to us or any other counselor so that we will try to answer it. But we will try to schedule a dialogue with the city treasurer and with the other market authorities. At no may sa ti direksyon, iti syudad, panggap iti palengke. Yun. Okay, Ma'am Lulu, ibang topic ito Ano yan? Beneco. May katanungan dito, okay lang ba sa inyo, Ma'am Lulu? Anong tanong? Ang tanong, ano po ang stand ng konseho sa nangyayari sa Beneco? Ada ba... To be honest with you, prior to the controversy, the council has a resolution endorsing Licoben. Okay. Pero that was before. Hami pa'y amo no sino tira do mga aplikante.
Nung Oh. tatanga, the controversy nga kasta, I do not know, I'm sure that the council does not yet have a stand at this particular point in time. Okay. So, kahit nasa Ma'am Lulu, adang rod iti resolution iti City Council endorsing Engineer Licoben. At that time, kami pa amuno sino ti aplikante. Idi awan pa idi dyan ni Maysa. Nga, Hindi awan pa ito. One. Kami amo basta, they ask us, economy mo, sige ata iso na mo ti OIC. oh. So we have a resolution endorsing Licoben. But that was before the controversy. Kaya Pero kasama kita malagi Ma'am Lulu mo, nga dati controversy. Paano yung inyong endorsement? well, it stands because we cannot withdraw that anymore. But that was before we knew of any other applicant. Iso nga dato ti may nga issue nga in committee council. Okay. Because there are some persons who come to the council asking for an endorsement. And idi, ti patakaran ni Vice kan ingkwa na kanyami, aming nga umay dumawat ti endorsement, ikan mi ti endorsement. Okay. So what happened is, duwa nga tao gayam tina-endorse mi, ti may nga posisyon. Tano niya nga rod, aming nga umay, ikan ti endorsement. Okay. Ni, maramdamakot ni, duwa mo tan tina-endorse amin, may nga posisyon. Iso nga, ti may nga kadwak ni Councilor Bumogaw, nagsurat jay DILG. Dinamag na, no it is proper nga gen-endorse kami, iti tatao para government positions. Okay. Simumbat ti DILG nga it is not within the scope of the powers of the Sanggunian to be endorsing for public positions. We should leave it to the appointing authority. But if we like, we can endorse in our personal capacity. Pero personal sa gagay sa data. Ta dati kaso nga rod nga agpapa-endorse ngem adamo di DILG nga opinionan nga dapat ang kami again endorso. Tas lang nga rod yung nangyari. Duwa gayam tina-endorse mi ti may nga posisyon. Tati ko na ni Vice idi. Aming nga umay agpa-endorso, endorse tayo. Wala na. Okay. Dama duwa gayam tina-endorse mi ti may nga posisyon. Santo, di in-forward mi kini Mayor, there was a certain endorsement nga in-forward mi kini Mayor. Haan nga pinirmaan ni Mayor. Ay, hana nga Kunan ni pinirmaan. Mayor, kunan ni Mayor, we just leave it to the appointing authority, which later on was stated in the DILG opinion, idi nag-query kami nung mabaling kami nga endorse sa Sanggunian. But in our personal capacity, we can endorse. Okay. So, meron pa tayong Okay. So, meron pa tayong nalalabing 10 minuto bago tayo pansamantalang magpaalam, Ma'am Lulu. Baka dapat kahit mo inayon. Yes, very controversial nga nakasalang iti agenda mi into no Monday. Iti report iti Committee on Laws mi nga ipapa-terminate mi, ipapa-rescind mi iti kontrata of the city with Caltemex. Okay. Malagip mo kap di Asin Hydro, 3 power plants. The MOA with Caltemex was signed in 2015. And it was confirmed by the City Council in 2017. Up to now, hampay nga operational dagita Asin Hydros. Up to now. And the city is losing so much money every year for the non-operation of the hydros. Okay. So nga finally, we are proposing, sapay ko ma-approbaran no Monday, nga i-terminate data kontrata with Caltemex. Tapno the city will move on and decide what we will do. Shall the city operate the power plants? Or shall we bid it out again to any other operator? Maluglugi ti city eh. Okay. Sa inya pa ma'am, ti ko tayo, ti development tayo nga daduma dito na City Council, ma'am. Dato'y may sapay, ayan na jay ko, digo ngayon surat ko. Oy, if you watch the program of Baguio Day, congratulations ti Baguio, 112th Charter Anniversary.
One of the activities was the inauguration of a footpath and a basit nga kasla mini park ijay sango iti post office. Nga ada ti bike lane na, ada ti sidewalk na, ada ti mulmula, ada pa iti tugtugaw nga mabaling nga pagtugawan dagi mangayat nga dyan iday. This is part of the proposal to develop kastoy iti entero nga session road. Manipod di nga to ang gana di baba, di ayan iti Mercury. Nagpinta sa niya. But the downside of this is that awanan tilugan nga mabaling agparada ijay session roaden. So, bawal ang tagparada jay. Yes, if this project will be implemented, bawal ti agparada ijay session roaden. Agparada ka ijay pay parking. So, Because dahito na there will session be road, parking space. mawayan nga road ng tilugan. Awanan ti agpark dita. Awan ti agpark nga mabalin pay going up one lane sa dijay, may sala nga lane para lugan, one lane pa nga to, 2 lanes para lugan, ijay bangir na, di pababa. So awanan ti parking, ijay session road, no matungpal daytoy. Iso nga ti suggestion mi jay council, dapat i-present datoy iti tao, iti citizens of Baguio. Anya ti comment da. Kayat da nga kastoy, wino, ada ti suggestions da, no anya ti mabaling nga aramidan. Kasi, they propose nga ipagpakita da, ang inauguratan mi last September 1, ada ti bike lane na, ada ti sidewalk, nga ada tactile pavement na, santo ada ti mulmula kung tugtugaw. Do we want session road to be like this? Nagpintas ti itsura na. The only problem is, awanan to iti parking ti luglugan ijay. So, libre ti session road din. Libre. Ngam no kayat mo nga mapan ijay, dapat agpa-drop off ka, ijay drop off point. Santo, jay lugan mo, ipan mo iparada iti pay parking. Ipantay JSM. So hanggang to nga mabaling nga rumar ijay session road, jay CBD, no awan ti kwartam nga pangbayad iti pay parking. Ipantay JSM, dakdakal ti koleksyon. Santo may nga kwa na data, we all know that in Baguio, the season, atidog ti rainy season. Okay. No rainy season, awan mo siguro ti agbaykon, basta ti magna, ta rainy season nga road, no pinagtutudo. So the question is, will it still be feasible? Will it still be feasible during the rainy season when we have a very long rainy season in the city? So siguro what is important is we ask our constituents, our residents, give your opinion and suggestions. Kap, dagay Center Island, may kat amin, dagay kayo, may kat. Ay, may kat dagay. Okay. Ma'am Lolo, dati hinmabol dito yun yung sa lunsod, ihabol ta dito yan, nagabog in 83. Attorney, inyati kastana, no syakat kahit kung madaan ti pwesto di tapalengke, no adad jay mang ibat ti pwesto na nga eh. Ngata, anya ti ramidag, kunana? Well, no, mang ibat ti pwesto, I don't know if it's still allowed, baka it's too late. Agarami ti transfer king ka, waiver king ka. But it may be too late kasi at the cut-off point na data, you must have been in the pwesto for some time. Or, maki-join ka di bidding. No, may Lagay bid to. bakante, ma-declare nga bakante nga stalls, join ka di bidding. Okay. Kunana ba dati, kumusta yung modernization ng library? Malapit na ang pasukan and the library is vital for research purposes. And who is now the city librarian? Well, we are very happy because the acting city librarian was the winner in the national contest as the second best librarian in the Philippines. Ni Esther na Pablo. She was awarded. Di programa ka telecast nationwide. Kadwana ni Mayor Idi, nga virtual. Kadwana ni Mayor Idi, di na-awardan isuna. The library modernization program is ongoing.
the city is setting aside certain amount of money for library modernization. But of course, I hope you understand, priority pa lang iti COVID. So ti kwarta ti city, we are prioritizing muna iti kasapulan iti anti-COVID program tayo. Like for example, they are going to expand and improve the facilities of the Santo Niño Isolation Center. Tapos the city is setting aside money to to put this in BGH panggatang iti agas para dagay COVID cases. Medicines which are not available in the regular drugstore because only BGH has the compassionate use permit to purchase them. These are for the severe or critical cases in the hospitals. So I hope you understand, aduti project the city, of course, the number one nga priority miya kanayon is COVID. Okay. Ma'am Lulu, panghuling katanungan na lamang galing kay 98. Good morning, Madam Lulu and Kap. Regarding po benefits and privileges of seniors, bakit po walang discount ang senior sa internet providers samantalang sa electricity at tubig meron naman? Kasi ho, yung sa electricity and tubig, it is a national law. Okay. National. Di panggap ti internet, awan pa'y ti national nga lintag. Apay, kasi baro pa'y ti internet, relatively new. But that's a very good suggestion. Siguro we can make a resolution and we will ask Congressman Go to file a resolution, to file a bill in Congress granting internet discounts to seniors. Okay. But the problem kamin is, how sure are you nga di senior lang ti usar di internet? Oh. Kasi no, nakakabit iti balay, may nga balay kat aming nga kabalay mo kat mabalinda nga access, di ba? Oo. Basta la dito'y balay mi. Iso nga ijay danong konsilaw, adati requirement na, you must be the head of family. You must, adati requirement na. So, siguro adalon nga nalaing. But maybe siguro Kap, ijay programang kini Congressman Go, mabalin mo nga i-suggest. Sige, ma'am. Okay, ma'am, may pahabol na isa. Nagabukin na 83. Kaano di bidding, ma'am? Kaano nga maangit i bidding? Bidding iti pwesto, di palengke. Ay, awan pa, ipapasardang mi pa, ang gana malpas dato'y amnesty. Okay. Sige. Papasardang mi pa, tatlo maayos. Okay, ma'am, ang ating oras, alas 12 yung punto na. Baka meron pa kayong gustong batiin, ma'am, bago tayo pansamantalang magpaalam. Bago ako magpaalam, may isa pang topic dito. We are approving on Monday on third and final reading, DJ towing ordinance. Okay. The towing ngay. And then, we have on Monday, naka-agenda mo't DJ proposed ordinance allowing parking in the barangays. Yung dati ko adalon mi pailaeng, ta syempre, di barangays, some of them are covered by national roads. No national roads, we are trying to find out if the city has the authority to allow parking in national roads. City barangay roads, no problem. Santo di may nga issue pay, di manuti i-charge iti parking in the different roads in the city of Baguio. These are among the topics that will be taken up into no Monday session. So again, Kap, thank you for this opportunity. Okay, mat gayam ti virtual. Okay, mat. Thank you for this opportunity, and we hope that kahit paano, ada tinaitad ming additional information, and mamiss ko dagijay listeners tayo, Kap. Ay, nani Florence, taga Florence. Nakikinig sila, nanonood, ma'am. Oh, sa bagay, when I go out, there are people who tell me, Ma'am, nangag ko di radio, nangag ko kastoy ko na da. Namang kami agte-texton, ma'am, agdengdengag kami laangan ko na da. So again, thank you so much, and we hope that we will all keep safe to be able to have a better Christmas. September and Kap, bear Christmas. Ma'am, siguro yes or no na lang ito. Kunana ni Mirna Angel, mabalin ba ti taga Trinidad nga makibid di Baguio Market? Bidding, no. No. Hanga mabalin. No si Kakot, naitawid mo, mabalin ti taga Trinidad. Okay. No, nailako king ka, si katigimatang, mabalin ti taga Trinidad.
No bidding, Ngam no no. diyagap abang na bidding nakakabil di ordinansa priority ti taga Bagyo. Ngam naawan ti taga Bagyo nga interesado di nga pwesto, mabalin ti taga Trinidad. Yun. Ma'am Lulu, maraming maraming salamat sa oras na binahagi ninyo sa ating programa. Oray na virtual tayo, oray wang kayo dito, nay. Kaslamot lang at da kayo dito, nay. Thank you so much, Kap. Oh, mga nila kay kon, makipanganakon. Sige, Ma'am Lulu. Okay, sa Thank lahat you. po ng mga nakibahagi sa ating programa, sa lahat mga nagbigay ng kanilang mga komento, sa lahat mga texter, sa lahat mga nakinig, sa lahat mga nanood sa ating RNG Luzon, at siyempre nakinig sa ating 98.7 sa radio, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.